Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Amakuru aturuka mu ntara Kivu Majyaruguru avuga ko imirwano ikaze yahanganyije kuva mu gitondo kuwa mbere. Inyeshyamba za Museveni n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ahitwa Ikibati muri groupement ya Rubereke iri muri teritwari ya Warikare. Aya makuru yerekana ko ingabo za Kongo Kinshasa zagabye igitero mu kirere ku bindiro by'ingabo za Museveni zigambiriye kubirukana mu mujyi. Ikashebera abatanga abanye bavuze ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoreje rwatumye abaturage bagira ubwoba nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Actualité CD. Amakuru akomeza agaragaza ko kubera iyi mirwano urugero ruza hagati ya Keshebere ndetse na Mongazi rwahagaze, leta ya Kongo na Ventura bamaze igihe baremereje agahenge ko guhagarika kurwana bivuye mu biganiro bagiranaga idoha muri Katari. Guhagarika imirwano ariko ntibyabaye kugeza ubu. Impande zombi zakomeje gushinyagwa ibitero no kurenga ku masezerano yose yagiye yumvikanwaho. Ubu bisa naho ibiganiro bya DOHA byahagaze kandi hari amakuru ataremezwa kugeza ubu na Kinshasa kuri uruhande rwarivanye muri ibi biganiro. Nyamara ariko umutwe wa Ventura wasabye ubutumwa bwa Loni bwo bworomo muri Kongo Kinshasa MONUSCO kureka uburyarya nyuma yo kwigera nyinshi ku gitero cya drone ingabo za leta ya Kongo ziherutse kugaba muri Masisi kuwa gatanu mu cyumweru gishize nibwo FARDC yagabye icyo gitero ikoresheje drone z'intambara ikiciramo abaturage bandi benshi barakomereka. MONUSCO binyuje ku rugo rwa X yavuze ko yamaganye igitero kirere cyose gikoreshejwe za drone kibasira kikanagira ingaruka ku basivile no ku bikorwa remezo by'abasivile. MONUSCO kandi yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo uri nyuma y'ikiriya gitero amenyekane. Umuvugizi wa Museveni Lawrence Kanyuka yasabye MONUSCO guhagarika uburyarya kuko izi neza ko biriya bitero byagabwe na FARDC basanzwe bakorana. Ati MONUSCO igomba guhagarika uburyarya bwayo. Bizwi na bose ko igice kinini cy'ibitero bigabwa na drone z'ingabo z'ihoro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bishoboka bitewe n'ubutasi bwa MONUSCO. Museveni yavuze ko guceceka kwa buriya butumwa no kutagira icyo bukora ku byaha bikorwa n'ingabo za leta ya Kongo bituma mu bufatanyacyaha wa politike. Uyu mutwe wamenyesheje MONUSCO ko igomba kugaragaza ku mugaragaro ubutegetsi bwa Kinshasa nk'ubufite inshingano z'itwa ry'abasivile i Masisi Centre n'ayandi burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, kandi yamaganire kuri nta gushidikanya ukurenga guhenge bukomeje gukorwa n'ubu butegetsi. Museveni yavuze ko ishyira mu gatebo kamwe MONUSCO n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari n'ibitewe n'ubufatanye bwabo mu bikorwa by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kuva hatangira ibikorwa bihuriyeho kugera ku cyiswe Operation Springbok. Kuri ubu imari itangwa na Museveni bivuga ko abantu baguye mu bitero byo mu mujyi wa Masisi bamaze kugera ku 10 mu gihe bakomeretse barenga 50. Iri huriro ryaboneyeho gusaba umuryango mpuzamahanga n'isi muri rusange ko abahamya b'ubwicanyi ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukorera abasivile muri asaba bwa kiriya gihugu ishimangira ko igihe kigeze ngo isireke gukomeza kuburenza ngo. Hanyuma ariko kandi mu gisa no gukosora ibyavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga perezida w'u Burundi yatangaje ko icyo gihe cyose cyashimiye uruhare rw'ingenzi rwa Katari mu huza ku kibazo cya Kongo Kinshasa. Ni nyuma y'uko kuwa gatandatu nijoro minisitiri Edouard Bizimana yanditse ku rugo rwa X ko ari ingenzi gushimangira uruhare rubi rwa Katari mu gukoresha ijambo ryayo n'amafaranga ikabuza Amerika kugira icyo ikora. Mu nyandiko ye Bizimana yashinjaga u Rwanda gukomeza gufata uturere mu burasirazuba bwa Kongo binyuranyije n'amasezerano Washington ariko Amerika ntigira icyo ibikoraho. Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Katari akaba ari umwe mu bagira uruhare mu biganiro by'amahoro bitegurwa na Katari yashimye perezida yishimiye ku busobanuriro yatanze. Al Khulaifi yavuze ko Katari ikomeje ubushake bwo kubaka amahoro ubuhuza no gukemura amakimbirane mu mahoro. Bizimana yavuze ubwo inkuru ikomeye yariho ivugwa ku isi ari igitero cya Amerika kuri Venezuela aho abakomando n'umutwe wa Delta Force bashimuse perezida Nicolas Maduro w'iki gihugu bakamujyana muri Amerika. Bizimana inyandiko yaje kwisiba ariko nyuma yo gukomeza guhanahanwa no gutangaho ibitekerezo n'abantu batandukanye byatumye ku cyumweru nimugoroba perezida yishimiye asa n'uyigarukaho atavuze ko ari ubutumwa bwa Bizimana ari kuvugaho. Ndayishimiye yanditse ku rugo rwa X ko ari ngombwa gusobanura ikitumvikanye neza cyose n'imvugo itari yo ku ruhare rwa Katari mu iterambere no kubaka amahoro. Leta ya Gitega niyo Kinshasa bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare atuma Burundi bufite ingabo burasirazuba bwa Kongo zirwana n'imitwe y'inyeshyamba irimo na M23. Ibihugu bimwe by'uburengerazuba Loni abategetsi Burundi n'abakongo bashinja u Rwanda gufasha M23 mu ntambara uri mu burasirazuba bwa Kongo aho mu kwezi gushize bafashe umujyi wa Uvira uhana imbibi na Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi mbere yo gutangaza ko wawuvuyemo. Iby'uruhande rwa Kongo ruvuga ko atari ukuri. Abategetsi b'u Rwanda bakana gufasha M23 bakava ko igihugu cyafashe gusa ingamba zo kwirinda. Katari yagaragaje umuhate mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo yaragizeho benshi bavuga ko bakomeye muri Werurwe umwaka ushize mu buryo butunguranye. Igihugu cyahuje Perezida Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda DOHA mu gihe leta ya Kinshasa yaciye umurongo utukura kutazigera iganira M23. Katari yahuje impande zombi DOHA maze muri Mata umwaka ushize zemeranya ko bahagaritse imirwano nyuma y'ibiganiro byo kubwizanya ukuri kandi byubaka. Guhagarika imirwano ariko ntibyabaye kugeza n'ubu. Impande zombi zikomeje gushinyagwa ibitero no kurenga ku masezerano yose yagiye yumvikanwaho. Ubu bisa n'ibiganiro bya DOHA byahagaze kandi hari amakuru ataremezwa kugeza ubu na Kinshasa kuri uruhande rwarivanye muri ibi biganiro.
Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe kandida w'ishyaka NUP bwana Kyagulanyi Robert alias Bobi Wine yasezeranije perezida Museveni kumurindira umutekano mu gihe azemera ku neza ibyavuye mu matora muri kuno kwezi kwa mbere. Ubwo ari mu karere ka Mbari mu cyumweru gishize, bwana Kyagulanyi yavuze ko hasigaye iminsi 10 igihugu kikibohora ndetse ko ibintu byose bizaba ari bishya. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umunyapolitiki yavuze ko perezida Museveni mu matora ya tariki 15 ukwezi kwa mbere narekura ku neza ubutegetsi ishyaka NUP rizamurinda nta kizamuhungabanya, azafatwa nk'umukuru w'igihugu wacyo igihe. Bwana Kyagulanyi bamaze gahanganye n'inzego z'umutekano zakumiraga abantu be, yavuze ko yabonye ibintu bigaragara ko Museveni utegetse imyaka 40 abaturage bamutereye icyizere kuko ubushomeri bunuma mu gihugu, amusaba kurekura kuko ntacyo yamariye abanya-Uganda. Uyu munyapolitiki avuga ko kugira umujyi wa Mbari byamugoye kandi komisiyo y'amatora aribizi neza ko aza kwiyamamariza, nyamara ubutegetsi bwuza abapolisi b'umuhanda kuza kumukumira bakabishingira avuga ko yamaze gutsinda perezida Museveni. Uyu munyapolitiki yerutse gutangaza ko ari umugambi wo kumufunga mbere y'amatora muri iki gihugu hagamijwe kwica abantu bose bamushyigikiye. Nubwo polisi ya Uganda yamaganye mu makuru, yavuze ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Polisi yasabye abasirikare polisi kwirinda guhohotera abasivile, ivuga ko uzagaragarwaho n'iri kosa azafungwa kuko bashinzwe umutekano ari abakozi ba rubanda bakwiye kubarindira umutekano wo kubahohotera. Robert Kyagulanyi avuga ko namara gufata ubutegetsi azabura igihugu gitanga amahirwe angana ku banya-Uganda bose, kuko ashinja Museveni gushyira kwibera ubwoko akomokamo bw'abanyankore ndetse ibyiza by'igihugu byose ngo usanga aribo babyikubiye. Naho perezida Museveni wa Uganda yanze icyifuzo cya Isaac Katendu nka Kasuku wamusabye impano y'amafaranga avuga ko kuyatanga muri ibihe byo kwiyamamaza byazamuteza ibibazo birimo no gufungwa. Ni ibintu byatungura urubyiruko rwari rukurikiye ikiganiro cya Jazz with Jaja perezida Museveni akora binyuze ku nkoranyambaga. Ubwo ikiganiro cyari hafi kurangira, Kasuku umwe wari bayoboye ikiganiro yasabye perezida Museveni kumuha impano y'amafaranga agaragaza ko asaba urundi rubyiruko. Perezida Museveni yagaragaje ko nubwo wari umukuru w'igihugu ariko ari n'umukandida uri kwiyamamaza kuyobora igihugu, yavuze ko gutanga amafaranga muri iki gihe ari kwiyamamaza byafatwa nko gutanga ruswa bikamuteza ibibazo by'amategeko. Ati ntabwo nshaka kujya muri gereza kuko ndi umukandida, nazafungwa kuko naba ntanze ruswa. Tugomba gutegereza kugeza amatora arangiye hanyuma tukazabikemura. Yagaragaje ko abitabiriye bemerewe gusaba amafaranga y'urugendo angana na miliyoni y'amashiringi ya Uganda, naho izindi impano zikazaza nyuma y'amatora. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda ateganyijwe tariki 15 ku kwezi. Ku mwanya w'umukuru w'igihugu hari kwiyamamaza abakandida 8. Ku rundi ruhande perezida Museveni yavuze ko ari kwiga ku kibazo cya Amerika na Venezuela, akamenya neza uko byagenze ngo perezida Maduro afatirwe mu rugo ajya gufungirwa muri Amerika. Uyu mutegetsi w'umaze igihe muri Afurika yavuze ko yahereye kera na kare asaba abanyafurika gushyira hamwe bakaba igihugu kimwe kuko kutabumwe bizarangira bamizwe n'ibihugu bikomeye ku isi nk'uko Amerika yamize Venezuela. Mu kiganiro n'urubyiruko rukoresha imwe mu mbaga ku cyumweru, perezida Museveni yavuze ko ikibazo cy'umutekano muri Afurika giteye inkeke kuko abanyamerika bashobora gukoresha ikirere, mu mazi ndetse no ku butaka, agasanga kuri Afurika bigoye ko bahangana n'abanyabubasha niba badakoreye hamwe nk'umugabane ufite ijwi rimwe. Perezida wa Uganda avuga ko guhera mu 1963 yabonaga ko Afurika ifite ibibazo, asaba ko Afurika y'Uburasirazuba imwe ndetse na Afurika ikaba igihugu kimwe, ariko umuntu ushaka kumwumva bazisanga babaye imbohe z'abakomeye nk'uko byagendekeye Nicolas Maduro. Perezida Museveni yavuze ko Afurika y'Uburasirazuba ifite inyungu mu kwishyira hamwe kuko nta wundi murengezi ifite, nk'uko mu Burayi agahugu nka Denmark igatewe Amerika yitiza ikarwana mu izina ryako, nyamara abanyafurika ngo ntibanashaka kubona ko bugarijwe ngo babe bumwe. Ubwo kuba Amerika ishaka gufata isi yose mu ntoki binagaragarira mu magambo ya perezida Donald Trump yavuze ku cyumweru, kuko yatewe ubwoba Irani ayiburira avuga ko ubwo butegetsi buzakubitwa cyane na Amerika niba bigaragambye bakomeje gupfa. Trump yabwiye abanyamakuru bari mu kirere mu ndege ya Air Force One ati turabikurikirana hafi niba batangiye kwica abantu nk'uko babigize mu bihe byashize, natekereza ko bazakubitwa cyane na Amerika. Ibaye nyuma y'uko mu cyumweru gishize Trump yanangirije Irani avuga ko nica bigaragambye mu mahoro Amerika izagira icyo ikora. Imyigaragambyo muri Irani yadutse nyuma y'uko ifaranga ry'igihugu rikomeje kugwa bikabije kubera ibihano by'umuryango w'Abibumbye, aho idolari rimwe ry'abanyamerika buri rifite agaciro karenga miliyoni y'amariyari. Ibiciro by'ibiribwa bisanzwe nk'inyama n'umuceri byarazamutse cyane mu gihe Irani ihanganye n'izamuka ry'ibiciro ku gipimo cya 40%. Ku ikubitiro imyigaragambyo yatangiwe n'abacuruzi bo muri Tehran yaje kwaguka ivamo gusaba impinduka zagutse kandi kugira mu gihugu hose. Trump yanangirije Irani nyuma y'umunsi umwe agabye igitero Caracas muri Venezuela, agashimuta perezida Nicolas Maduro n'umugore we bakajyanwa kuburanishwa muri Amerika. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe minisitiri w'ubucuruzi muri Kenya Kyagulanyi Kuki Gachagua wahoze ari visi perezida uvuga ko perezida William Ruto yaba afite ukuboko mu bujura bwakozwe muri Minnesota, hakaba hari gukurikirana abanyakenya bari muri ubwo butekamutwe. Uyu mutegetsi yavuze ko Gachagua nk'umuntu wiyamanije na Ruto akaba visi perezida bagashwana akamwirukana nta kintu agomba kuvuga ngo gihabwe agaciro, ari umukino wo kwihorera. Gachagua asaba ubucamanza mpuzamahanga muri ubwo bujura ko bukwiye kubaza perezida William Ruto kuko nawe uzi neza ko ari kumwe n'abatekamutwe
bibye za miliyari muri Amerika. Minisitiri Nyanjwa avuga ko ibintu Gachagua arimo ari ubugoryi kandi kuba atabasha gutandukanya ikibazo gikomeye ku rwego mpuzamahanga nk'ubujura akabivanga na politiki y'imbere mu gihugu ari ubuhone butagira izina. Nyanjwa avuga ko n'imyifatire ya Gachagua irimo ubujura no kwikunda kurenza gukunda igihugu, kuko nubwo yaba ashaka kuba perezida wa Kenya adakwiye gutekereza kuba perezida w'igihugu atobera ku ruhando mpuzamahanga nk'uko bikora, ndetse anahamya ko atagamije neza abanyakenya, ari igisambo cy'igisahiranda kiba cyishakira amaramuko kabone nubwo cyagurisha igihugu. Gachagua avuga ko amafaranga yibwiwe ko akaza muri Kenya hagamije kuyakoresha mu matora, ariko ngo ntiyakoreshejwe ahubwo ahawe umushoramari agura ubutaka bukomeye isoko rinini cyane, kandi ngo azi neza ko iryo soko imigabane myinshi ari iya perezida William Ruto uyohoza ari visi perezida. Avuga ko amafaranga Amerika yatanze izi ko azafasha mu guteza imbere abantu bafite ubumuga. Ati izi neza ko amafaranga yaje muri Kenya kandi ko yaguye mu ntoki za perezida Ruto niba bari bo bayashakiraho. Ikinyamakuru The Kenyans cyavuze ko Gachagua yasabye perezida wa Amerika Donald Trump kuza muri Kenya agafata igisambo nk'uko yafashe perezida wa Venezuela akajya kumucira urubanza. Ati nyakubahwa perezida Trump, wikwiriye gutegereza ubutabera kuko nawe ubinangaye iwacu wohereza rutema ikirere nk'uko wabikoze muri Venezuela, uzi utwara igisambo kiburanisha mu nkiko zanyu. Ahangaha yavugaga perezida William Ruto ko akwiye gushimutwa nka Nicolas Maduro agasobanura ubutekamutwe mu mafaranga ya Amerika ya buri birengero. Naho Depite Gadoni wa Muchomba uhagarariye akarere ka Gitungu uri mu nteko ishinga amategeko ya Kenya yiyamye Rigathi Gachagua umuza ku nkeke amusaba ko ava mu ishyaka rya William Ruto akaza muri amaze igihe gitashinze amusaba kumuha amahoro. Depite Gadoni wa Muchomba avuga ko Gachagua ari gukoresha abambari be gutera ubwoba abanyapolitiki bo muri Mount Kenya banze kuza mu ishyaka yerutse gushinga. Mu bantu Gachagua ari gukoresha bungeta abantu banze kuza mu ishyaka rye kandi ari abakikuyu barimo senateri w'intara Nyandarua John Metu ndetse na senateri w'intara Kiambu Karungo Wasangwa. Uyu mudepite yavuze ko abasenateri bose bakoreshwa mu kumuhungeta nta rumwe mu ishyaka rya Gachagua, akibaza impamvu batariyobotse niba uko rifite gahunda atari ikintu cy'icyuka kiraho gusa. Abanyapolitiki ba Mount Kenya bashinja Gachagua kuba ashaka kubafata bugwate akigira nk'aho ari imana muri ako karere, nyamara nta butegetsi na buke afite uretse kuvuga gusa ko yabaye visi perezida imyaka 2. Mu mahanga mabwire ko guverinoma ya Cuba yatangaje ko igitero cyo gufata perezida Nicolas Maduro wa Venezuela cyaguyemo abasirikare bayo 32. Abasirikare n'abapolisi ba Cuba bari bacunze umutekano mu butumwa bw'ibihugu byo muri Karere bwasabye na Venezuela. Cuba isanzwe ari inshuti magara ya Venezuela ndetse mu bihe bitandukanye abasirikare n'abapolisi bayo bajya gufasha mu bikorwa by'umutekano muri iki gihugu. Perezida Trump nawe yemeje ko hari abanyacuba benshi baguye muri iki gitero cyo ku itariki 3 Mutarama, gusa yemeje ko nta musirikare wa Amerika n'umwe wari ubuzima muri iki gitero cyafatiwemo perezida Maduro n'umugore wari ku rundi ruhande rwatakaje abantu benshi. Mabwire ko mu masaha mu gitondo kuwa mbere muri Aziya zahabu yarazamutseho hafi 1.8% igera hafi ku madolari 2408, ni ukuvuga hafi miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Ahangaha ni ku kiro kimwe. Ifeza yari yazamutseho hafi 3.5% kuko amafaranga y'iro mu byitwa ibikoresho byizewe cyangwa se safe haven asset. Ibiciro bya petrol byo ntibyahindutse cyane mu gihe imigabane mu karere yari hejuru muri rusange. Zahabu na feza byombi byigeze kuzamuka ku rwego rwo hejuru mu mateka. Mu mwaka ushize ibiciro byaje kugabanuka mu minsi ya nyuma, gusa ibyo ntibyabujije zahabu gukomeza kuba hejuru kurusha indi myaka kuva 79 aho yagize izamuka hejuru mu 3% ikageza ku rwego rwo hejuru rw'amateka rw'2549 y'amadolari ku itariki 23 Ukuboza umwaka ushize. Iryo zamuka ryatewe n'impamvu zitandukanye zirimo ibyitezwe byo kugabanya inyungu ku nguzanyo, kwigarurirwa kwa zahabu n'amabanki makuru ndetse n'impungenge z'abashoramari makimbirane mpuzamahanga no kutabona neza hazaza h'ubukungu. Igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyendagurikaga mu bucuruzi bwo mu rukerera kigabanuka gato mu masaha yo mu gitondo hagati. Ku rundi ruhande abashoramari bahangayikishijwe n'ingaruka zishobora kugira ku bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishimuse perezida wa Venezuela. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko azakoresha umutungo munini wa peteroli wa Venezuela nyuma yo gufata Maduro. Avuga ko Amerika izabura igihugu kugeza igihe hazabonekera inzibacyuho itekanye iboneye kandi itekerejweho neza. Icyakora impuguke mu by'inganda zatangaje ko icyo cyemezo kidashobora kugira ingaruka zihuse ku buryo abantu n'ibikorwa by'ubucuruzi bishyura ibijyanye n'ingufu. Abahanga kandi bavuze ko gusana no kongera kuzamura ibikorwa remezo bya peteroli bya Venezuela byasaba amafaranga menshi cyane agera kuri miliyari y'amadolari kuko byangiritse cyane kuva mu ntangiriro z'imyaka ya 2000. Nubwo Venezuela ibarwa nk'igihugu cya mbere ku isi gitunze peteroli, umusaruro yagizaga ku isoko wari muke cyane kubera ko Amerika imaze igera yikize mu kato. Kugeza ubu iki gihugu cyatangaga 1% gusa bya peteroli yose icuruzwa ku rwego rw'isi. Hanyuma Perezida Donald Trump yaburiye Perezida wa Venezuela Delcy Rodriguez ko nadakora ibyo Amerika imusaba azabona n'ibikomeye kurusha ibyo Perezida Nicolas Maduro yahuye nabyo. Trump yavuze ko ubuyobozi bwasigaranye igihugu nibutemera gukorana na Amerika ngo igihugu gisubire ku murongo hazagabwa ikindi gitero. Yabitangaje mu gihe tariki 3 Mutarama Amerika yafatiye Maduro mu nzu ye n'umugore we bakabajyana i New York, ndetse biteganijwe ko bagezwe imbere y'urukiko bwa mbere kuri tariki 5 Mutarama bakurikirana ibyaha bifitanye isano n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Mu kiganiro Trump agiranye n'ikinyamakuru The Atlantic yavuze ko Delcy Rodriguez nadakora ibikwiriye azabyishyura mu buryo buremereye ndetse kurusha Maduro. Trump yavuze ko abumva gukura
ubutegetsi bwa Venezuela nk'ikibazo bakwiye kumenya ko uko biri ubu ari byiza ugereranyije n'uko igihugu cyari kiyobowe. Ku rundi ruhande intambara ya Trump muri Venezuela ifatwa nk'ishingiye ku gushaka kwiguza ibikomoka kuri peteroli by'iki gihugu cya mbere ku isi gifite umutungo kamere kuko kibarirwa tugunguru miliyari 33 bigaragara ko turi mu butaka tutari twacukurwa, naho Amerika ifite tubarirwa muri miliyari 45. Amerika icukura utugunguru miliyoni 13.5 ku munsi mu gihe Venezuela icukura miliyoni 1 gusa ku munsi, naho mu buryo ikoreshwa Amerika ikoresha utugunguru miliyoni 20 ku munsi tungana 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikenewe ku isi, mu gihe Venezuela ikoresha utugunguru 325 gusa ku munsi.